Akpe beli mire ka onkle Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo piele yeme yi de miakɔ dukɔnjɔ kɔ da ɖe yavala dzi ne mi le ebegbe me enye mia nɔvi Peter nate agbe yome ke series na me yi ke awɔ nye mɔɖaŋu dɔ katã nam le egbe nyadzɔ ƒe akpadzi ke le egbe ngeke ma mia anɔ ganyawo ƒe akpadzi yi ke nye economic crisis ke le wɔna ye ma mia alé ŋku ɖe enuwame andre yi ke na be agbe ele sesem ne Ghana dukɔmeviwo le ɣeyiɣi ye wome ke nusilis eve English na ɖewo ƒe nyame yi ke dame gbe fi nyadzɔ waɖo mie gbɔ le ɣeyiɣi ye me ke ne mia age ɖe dukɔ adzɔ mi ne mi enuma ke yi ke mia adze gɔme yi ke mia anɔ agbe ƒe sese wɔnawo me tso eƒe dzinu gbãtɔ le ƒe akpe kpli bla eve eve ye me le yi ke me Ghana Statistical Service ke nye dɔwɔƒe yi ke ne ekpɔ enuléɖi nyawo dzi le Ghana dukɔ me yi ke wokɔna ŋutsotso ne dukɔmeviwo kɔ ku ɖe ale yi ke dukɔ ƒe ganyawo kpakple agbenɔnɔ ele dzi yim le Ghana dukɔ me ke le yi ke me wodo kɔ ƒonu hena Ghana dukɔmeviwo ƒe agbenɔnɔ ɣeyiɣiwo me wonyame yi ke wode dzesi be ne ele ŋku ɖe mɔzɔnyawo ƒe akpadzi yi ke nye transport fares o nenema ke hã ne ele ŋku ɖe cost of living yi ke nye agbe ƒe edzi yi le Ghana dukɔ me enye nu yi ke eyi dzi le eƒe dzinu enie me le ƒe akpe kpli bla eve ye me mama le alafadzi bla etɔ̃ mama ade yi ke nye 23.6% ke le dɔwɔƒe ƒe nyanua wonyame yi ke woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku ɖe mɔminyawo ŋuti yi ke nye fuel prices wo kpakple ale yi ke ŋusẽ megale Ghana gãŋti alo kpekpeme mele dukɔ ƒe gãŋti yi ke ne edi be yakɔ xɔ gbeta gale ɣeyiɣiwo me enye nu yi ke ena be agbe ele sesem ne Ghana vi dzidziwo ke le wɔna ye ma wote de dzesi enuwame andre aɖe yi ke na be enuwo mele sesem ne mi le dukɔ me godo titri tso tsitsiwo dzi va ɖe asi ne ɖeviwo dzi le Ghana dukɔ me ke le dɔwɔƒe ƒe nyana wode dzesi enu gbãtɔ yi ke nye forest ke le woƒe gbɔdzedze wɔnawo ŋutia wote nye ame yi ke woɖe me be ne ele ŋku ɖe Ghana dukɔ ŋutia enye dukɔ aɖe yi ke wodze be mia age ɖe production wɔnawo alo agbledede wɔnawo me yi ke fie be mia akpɔ miaƒe nunɔamesi geɖewo kɔ tso dzodzɔme ƒe akpadzi yi ke fie be le Ghana dukɔ ƒe akpadzia enye dukɔ yi ke ana be dɔwɔƒe yawo katã ne le Ghana dukɔ me miakpɔ miaƒe agblemenukuwo tso agbledede wɔnawo me kpakple dɔwɔɖi bubu wɔnawo me yi ke fie be ɖoɖo yi ke ne ele dudɔwɔƒe geɖewo le Ghana dukɔ me titri ne ele ŋku ɖe dudɔwɔƒe yi ke ne ele agbledenyawo dzi kpɔm le dukɔ me yi ke nye Ministry of Food and Agriculture le Ghana dukɔ me wonyame yi ke wodze be woakɔ ɖoɖo kɔ de eto me gake woda ƒu le woƒe wɔnawo me ke le dɔwɔƒe ƒe nyanua wote de dzesi enu evelia yi ke ne ele ƒu ɖem na Ghana dukɔmeviwo le ɣeyiɣi sesẽ yome yi ke woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le flight yi ke nye yameʋu ƒe mɔzɔzɔ wɔna ŋuti enye nu yi ke ena be agbe ele sesem ne dukɔmeviwo ke le dɔwɔƒe ƒe nyana woɖi kɔ gblɔ be dɔwɔla geɖewo le Ghana dukɔ me wonyame yi ke wodɔna woƒe nunɔamesiwo kɔ tso gbeta dukɔ me hena edɔwɔɖui nyawo le Ghana dukɔ me titri nye be ege ɖe amedzrodzeƒe kpakple teƒe yi ke ne wowɔna edɔ ne yevu kpakple ameyibɔwo le Ghana dukɔ me yi ke nye hotels kpakple guest house ke le dɔwɔƒe ƒe nyanua woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku ɖe yamemɔzɔzɔ ƒe akpadzi titri nye be dukɔmeviwo dzi be yewo age ɖe gbetawo dukɔ me kple su be yewo ate ŋu axɔ nunɔamesi geɖewoa yameʋu enye nu yi ke exɔ asi le ɣeyiɣi yewo me ke le dɔwɔƒe ƒe nyana wode dzesi enu etɔ̃lia yi ke nye mɔmemi yi ke nye fuel prices ke woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le petrol kpakple diesel wɔna ŋutia enye nu yi ke eyi ɖe edzi mama le alafadzi bla ade vɔ atɔ̃ yi ke nye 65% ke le dɔwɔƒe ƒe nyanua woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le ɖoɖo wɔna ŋuti le eƒe dzinu enie me le ƒe akpe kpli bla eve ɖeke me yi ke nye dzinu yi ke ne eva yi le eƒe yi ke ne va yi me akpɔe ɖe dzesi be le petrol kpakple diesel ƒe akpadzi le mɔmemidzraƒewo yi ke nye oil marketing companies wo yi ke nye OMEs wo le Ghana dukɔ me wole mɔmemiwo dzram sidi atɔ̃ kple sidi ade ke le dɔwɔƒe ƒe nyanua woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le fifie ŋuti le Ghana dukɔ me mɔmi yi ke nye petrol ele sidi ewo ke le diesel ƒe akpadzia ele sidi eve le mɔmemidzraƒe gã yi ke no kɔnkɔ le Ghana dukɔ me abe Goil kpakple mɔmemidzraƒe bubu aɖewo ene ke le dɔwɔƒe ƒe nyana woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le Ghana dukɔ ŋuti nakpɔ sidi against dollar enye nu yi ke eɖe efu ale gbe yi ke fie be eyi ɖe edzi mama le alafadzi bla eve vɔ asieke yi ke nye 29% of ex-pump price yi ke fie be enuwo ƒe asi eyi ɖe edzi ke le dɔwɔƒe ƒe nyana wode dzesi enu enelia yi ke woɖe kɔ gblɔ be ye nye fertilizer yi ke nye agblenukunyoti ke yi ke agbledelawo zãna le woƒe agbledede wɔnawo me ke woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku le fertilizer ŋutia enye nu yi ke etso
le 350 yire 1200 per ton yikenya pepemene aglenukunyo tike yiketo alafa etombla aton sede akpereka kple alafa eve le Ghana dukome kodi koglobe ne elenkule fertilizer pasi oko 190 alo fertilizer prices wo eteyide ejima malala faji alafa enne ikenye 400% increment cho pack beve kakuli bla evieme ke wana enye nu ike edumoda le yike me covid-19 egere dukome katan yike dopo yike gbomi pona fertilizer kokotua menye nu ike ele eji yinwi le Ghana dukome ko bubuma kala dopo penyanua wode koglobe ne elenkure jinu enne gbantonti le pack beve kulibla evevo de kembe vaya akpa de jesibe le pack beve kulibla evevo evie pejinu enne gbanto yike chujinu gbanto evelia etonle weda sene enelia fertilizer price wo nyi ni ke eyide eji ke wule akpe en alafa aton yin 450,000 le Ghana du comme nyebe ekweva ton pa akpajia ele 1200 per ton kala wana yema wodi ko global ejebe don pe gede waja agba yike wa gele du yeme yike wa chine ne mfe afode de monu kala anu aton lia ngutia wotende jesi be ndudu ikenye food wodi ko global le ikeme Ghana view na ano agbe le wopa don wana opa akpaje ejebe wo adu anu ka wodi jesi be le epejunu eni le pa ko ve klibla evevo eveyema endu pa senye ni ke ayiji cho le ikeme Ghana Statistical Service do pe ikene le di nyaoji pon wodi ko global na le nkura pejunu enyenti le pa ko ve kwa kla shike mi kenye August 2009 adejesi be ndu pa senye ni ke ayiji ale gbegbe kala do pe panyanu a wotende jesi anu gada yike wodi ko global na le nkura fight and oil sunti kenye aminua ayide eji mamalala faji bla ennevo enton yikenya 43.4% kala echinya opakpaja ayide eji mamalala faji bla ennevo eve yikenya 42 kala cereal powder so alo molu pakple entinu ntia ayide eji mamalala faji bla enton for the 31% kala vegetable yikenya atipite yikami aduna ayide eji mamalala faji bla enton yinye 30% kala fish and other seafood so pakpaji yikenya tomela yikemi pona alo ndoni yikemi pona pakple sardine numawa wotende eji mamalala faji bla evevo andre yikenya 27% kala ndudu pakpaji bukwa wodeje sibe fruit and nuts wo yide eji mamalala faji bla evevo asheke ka soft drink kenya habibio pakla hasesenwa wotende eji mamalala faji bla evevo ene kana elenkula life animals and meat stars untia wo yide eji mamalala faji bla evevo enyi kenya 28% kanu adele ntika dope ode kwagula yenyebe amozonya yikenya transport fare wodeje siba dope gado alo dope yikano la mozonya ojipom le Ghana to come yikenya GPRT kwakula ope break away yikenya concerned drivers union association wonya America oja agba yiko dare mo nya oji alo dare bunya oji cho afejinu gbanto le part of a play bla ever the kemem kala wana yema wodeje siba abujonya ni ka ayidaji na elenkulenti le Ghana to come gudua mamale ala faji bla ade yikenya 60% kanu mamleto yiko wodeje si ayenye final good alone non good sikanya enu yikami azana yikata flate mima atung adri aba megboto pomia eno abamia panu dodo pakple afomanu zazan dido penza za pakple donu enu zazan sukunu zazan pakpadia onya ni yiko ha ojagba yiko wo yire eji kala do pia panya wode ko globe na lan kuda pejinu adranti le pakple we asheke yikanya July 2019 na akpare yesiba enu pasi ajayi yicho mamalala faji andresere we kanya 7 to 10% le 2019 go the global cho apejinu a wall pack of a plibla ever for the kevada sinem jinu eni le pack of a plibla ever for evema ejesiba no pasi aide ejima malala faji we andre kenya panu pologe imorega mi achoni pan lady wana ko dara ya pan lanchi nemi enye Peter nate agbeyeme le ehi ko venemi la ikame service address le nyon jafi poto ga onye pa modangu katanam le agbenya jope akpa ji